Horas. Selamat pagi ubat taganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si ganupari bata ayat harian sadarion Jumat tanggal 3 September 2021 aima tersurat bani Yesaya bin 2 ayat 10 pitu senon ma hatani. Tapi mangarap duau bani Jahoba nadop mamonopkon bohini humbani genopar ni si Jakob. Ia do hupaima-ima. Na parlobe sahali ipasingat maritihon ni hasaksian ni Nabi Yesaya ijon bahasa adongdo pengalaman ni bangsa ay halani lang manangihon na bata gabe iponopkon na batado buhini dopak bangsa ay artini ay gabe kaho janah magudo sidea idorap musuni ayma bangsa Asyur bani panorang ijia. Tapi itonga-tonga ni situasi ay sada hatotapan ni uhur anggubani Nabi Yesaya bapainang isobut nokan bani rigapanta si ganopari bani sogoton tapi mangarap duau bani Jahoba. Artini ay porini pe bani situasi ijia iponopkon na bata buhini dopak ginopar ni si Jakob dopak bangsa Juda. Tapi anggo Nabi Yesaya tetap do mangarap bani ne bata. Masih sonai bapainang kurya nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pangarapan ay nagabi onjolan parguluhan na tuguh. Anggo domalangadong be pangarapan soya mahaganupan na hinorjahonta. Dosdoay puhohita bani panorang sogoton anggo sengdong pangarapan bata soya ma gogoh na baru na dong bata soya ma semangat na baru na dong bata bani na puhohita sogoton ase pangarapan dopak ne bata ay mahoma mambahin hita gabetahan uji pangarapan ay mahoma napataridahkon hasabaronta mandopakon haganup na masa. Porini pe ibagas sadarion langbo ipastihon hita ahana hadapi hita malas nihur barang pusok nihur tapi anggo hapor sayonta mangarap dohita bani ne bata ibagas tonggota bani sogoton nalaho mamukah parguluhanta dong tengir nihur bata bahasa talup do ne bata siarap kononta marhorja pakon hita. Artini ay bapainang kurya nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mangarap dopak ne bata sedo pitah perkara mangarap bani pasu-pasu ni tumang tetapi lebih kunjai use pangarapan ta ay patugahkon manaksihon sihol ni uhurta terus ase ulang ganggang kita humbani ne bata halani izin ganggang kita humbani ne bata ijai ma roh marodor persoalan ibagas parguluhan tahun izin manimbil hita otik gelah humbani dalan nadop tinotapkon ni ne bata ijai mahumani roh madodor persoalan-persoalan si ganupari. Tapi porini pe marodor roh parutolon roh hasusahan roh hamaholon ibagas parguluhan taon anggo tetap duhita marpangarapan bani ne batado na mangundingi janah na manjagai hita asena perlu hape kita ganupan
inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang sogoton asi tetap ijaga hita komitmenta ijolom hita politik hatani nebata janah ulang itutup kita panonggorta dopak hatani nebata porini petongon hatani nebata mangujur jana mambubai hita rosi patuduhkon dalan bata bani panorang sogoton dingat hita ma bahen hadiron ta doai ase jupahan malas nyur do hita ase mertuah do hita ilobe-lobe ni nebata napaduahon bapainang kurian nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus masih maningon mangarap kita hubani nebata ibagas pargoluhan ta sigano pari halani marhitehon ni pangarapan ta aima ipataridah kon hita sihol ni uhurta bahasa barang HP ni nedopak kon hita ibagas golu taon langadong naboy manggoki malas ni hurta subali naibata ase lakah na mangihut si bahenonta si horjaononta sa ganjang niaron ibagas ganup lahwanta ibagas ganup horjata porini pe itonga-tonga ni pandemi COVID-10 sia ope hita rosinuan tapi maningon pataridah konon tado tongtong porlu ni uhurta ase hita tetap mardalan rapakon naibata halani ai biar dopak Jahoba songon pangarapan ta ai pataridahkon bahasa na iporluhon hita ibagas sa ganupan situasi taon ay ma ase naibata do hasa napasalosehon ganup parkara bani pargoluhan taon janah hita makorjahon horjata ibagas bulus niuhur jana ibagas pangarapan na mangguluh paimaymahon pangurupiyon ni naibata paimaymahon artini ay bapainang kurian nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus adong ibata tetap tubuh pangarapan adong tetap tubuh tenger niuhur bahasa ibagas tonggot-tonggota ibagas surat-surata ibagas pangarapanta marisi haporsayonta bahasa naibata na pinay mata ibagas parguluhanta ay manebata natalup si ajam kononta laho manggoki guguhta bani soguton laho manggoki malas ni hurta tarlubih laho manggoki uhur apa pingkiranta asilambin yarusi hita aha nagabe Rusia ni nebata itongah-tonga ni pandemi COVID-10 siaon nasihol isikap kon nebata nagabe onjolan ni pangarapan tahulubian niarion nasihol patalaron ni nebata rahasia nasihol patugahon ni hubata ase maningon do tetap kita ganup panorang paimaymahon nebata ibagas porlu niuhur jana tetap irik memberi dirita ibu bayi tonduyni bani ganup horja nama dear amin martonggo mahita terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan bani panorang sogoton mangarap hanami bani pangurupionmu asihamma tongtong Bapa nama parguguhi makasomani rosi nama sarihon hanami saganjang niarion pitaham matongtong Bapa na ipaimay hanami laho mangurupi maparguguhi rosi mangguki malas nihur nami saganjang niarion ibagas saganup lahoan nami tarpuji maham Tuhan
ibagas Kristus Jesus jaloha merapakon tonggo namion. Amin. Horas ma hubata haganupan Bapa Inang. Salam sehat. Jana tetap margogoh kita ibagas Tuhan in. Shalom. Horas.